za walunda himunza watanda mchubeta twamboka twamachunga a Congo DR, Angola, Namibia ni chunga denu da Zambia. Mumachunga wenawa alonda achidi kuhemba chisemwa ni maulamba au enjili unao kufuma kulunda. Maulamba wenawa hiya yulanga nkawauku ilanga akweti ampumba na ilolo awaikwashanga kuhemba nyikala na chisemwa kulonda kukinga ukelenyi wahemba chisemwa idimi ni mpata ya walonda kulonda makingo akumbidi akabuli kujimba jala. Mwichunga denu da Zambia mukabeta kasumbwangisha chimuswa na mjika na Northwestern Province mukatenta minu kayambeji alunda anakananga ulobo ni chisemwa chawo uhitela muchidika cha lunda lubanza akuna kumusumba kumukanda nkunda katenta minu kamwanta muneni ishindi mankake kazanda chanyika wa mchisachu. Muchidika chenichi alonda amwekeshanga chisemwa ni yaku yawo muyahitila chengi afumbanga anyana na kuileja kulema cha kuhemba chisemwa chenjili unachi anka kulula kufuma kulunda mwichunga da Congo DR. Ilanga heno chidika cheni chikandaku kwekalanga chidika cha kuswanisha na kubutula majiko awailolo ni anyanda kulonda akwashi wanta walunda. Eidikalo mazaza awalunda apompa akuna kumukanda nkunda katenta minu kayomweni ndi mwanta muneni ishindi mankaki kazanda chanyika wa mchisachu muboma ya yambeji na kudimwena chisemwa cha walunda cha kubutula majiku na kuswanisha anyanta ampumba na wailolu awa akukwasha wanta wenini weshindi mwichunga denu da Zambia ni chunga da Angola. Ichidinu mwanta muneni ishindi mankake na vwali dehi kazekeli kakweti ingovu ya kuvuika wanta na noche hakuyena kuidika kulonda kuzata mudimu wa kuswanisha. Shikaru mwane,
yi tentama yomweni inkaka shikenu mane muvumina kolo mwanta na vumini patalunda shikenu mane 아우데 부모님한테 그날 날짜니까 지자가 담은 어제 드라마 오케이타이 가숨 와는 거는 가리 땡기라가 아우데 지냐 왜 주만 때 오분이나 우리나라는 완전한 분이 아우데 네 가로도 지냐 왜 주만 Nzambi enkenu kuunda kudi anyanta enkenu mana kudi anyanta nawa tuna lembri tata tuna sweji kusakla Yesu Kristo Injili kupata ya munu wishina kufa kuna kukulusu kukavali tata kwa shenu ejma yumi ejma fuku inu dalelu tuna lombi ulonga tuna lombi yumi ejma wijina da tola wijina da lema wijina da manto wetu Yesu Kristo shamwinu chechi amen toyinka ingo ya kuyula kwenda mwanza walunda ucheshi kwa mwina sisema cha mwanza walunda ndembo toshi kwa mwina idika ya walunda toshi kukula mwanza walunda kufuma kuutumu kufuma kudayangiza kufuma kudayilumbu kufuma kudayanchunduka kudantu engina na enzamu ichunga kuleta kuluwangesha muza ona watentema zamba tentamishaya Our nation
We thank you very much. The Lunda people are proud of their culture. It was given to them by God. So leave them alone. Let them enjoy their culture. Mwanta munene ishindi wa kumekeli na kukiswila ailolo anaswani na kuyanu kishanyidimu yawu ena ilolezi mai na kiswili kis mwembezi nganda zin makaka na nganda zin mga tonsi kala yin mga hebi sema yin kwanda mwenye mbili na utesa mnyamna kuwa na utona mwenye kala yin antisena akawaishi matala mawai nebo mwenye kala kwa kuwana kwa jama tawana akushileka bali kala masuti heul mataw Krishna mataw kama mataw makao na mone kachukota kwela nititamba ni kariri mwana ni mliti sambu kama witereka kwa nyandika kwa ni hands na Lunda oisema chetu mnatela Lunda na sakile loko hapo nyika mkanka wa ni mkanka wa wailolo kulonda tuyuli nao mzangalo mwenchima ya Walunda yuko shumpoka akutambwila anyanta ampumba ni ailolo jawu
Ichi ndi chichenda chidika chakuswanisha anyanta ampumba ni ailolo kudi mwanta muneni ishindi mankaki kazanda chanyika omuchisacho kumusumba kumukanda nkunda achinu chaka cha 2025 muboma ya Yambeji. Hoshela kumukanda nkunda katentamino kayomweni ndi mwanta muneni ishindi mankaki kazanda chanyika omuchisacho muboma ya Yambeji. Ichinadami yami Brian Chienge.